Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Nongeye gushimura Imana iduhaye akanya keza gusangira ijambo ry'Imana biciye mu kiganiro Saveur Divine. Ni mwene So Kwizera Fabien ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tukiri kuri no teme ivuga ukuzuka kwa Yesu Kristo, nifuje ko kuri uyu munsi wa gatanu dusoza kino cyumweru dusangira rino jambo Pawulo yandikiye abikorinto ba mbere igice cya 15 turasoma ku murongo wa 3 tugeze ku murongo w'9. Umutwe w'amajambo haravuga ngo iby'ukuzuka kwa Kristo. 3 kuko nabanje kubashikiriza icyo nanje nahawe, yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko ibyanditswe bibivuga, agahambwa akazuka ku munsi ugira 3 nk'uko ibyanditswe bibivuga, akiyereka Kefa uyu ni Petero, maze yiyereka bamwe 12, akongera akiyereka hamwe bene data basaga 500. Muri abo abenshi baracyariho n'ubu, ariko bamwe barasinziriye. Maze yiyereka Yakobo, hanyuma yiyereka intumwa zose, maze hanyuma ya bose nanje aranyiyereka, ndi nk'umwana w'9. Mbere jewe ndi nyuma y'izindi ntumwa zose, sinkwiye no kwitwa intumwa, kuko nahama ishengero ry'Imana. Imana idufashe cyane. Imana ishimwe kubw'aya makuru. Imana ishimwe kubw'iyi nkuru nziza ivuga ukuzuka kwa Yesu. Twovuga iby'iyi nkuru nziza guhera mu gitondo gushika ku mugoroba, twovuga ijoro n'umurango, iby'iyi nkuru itangaje inezereza imitima yacu. Iyi nkuru yabaye umunezero mwisi mu baremwe bose. Twoyivuga ntitwoyirangiza, ariko icyo turavuga duti Imana yarakoze. Imana yarakoze ku bwa Kristo Yesu. Imana yarakoze kumuzura mu bapfuye, ubu akaba ari muzima. Yesu ashimwe. Aya majambo tumaze gusoma nayo umukozi w'Imana Pawulo, Imana ishimwe, avuga ku byo kuzuka kwa Yesu Kristo. Iby'Imana biratangaje. Twibukiranye ko uyu Pawulo n'umwe Bibiliya kera yita Sawuli, wa munyedini akomeye, umufarisayo, umunyabwenge w'ibyanditswe, wa wundi mbere avugwa n'amateka ya Bibiliya ko yatoteza, yahama ishengero ry'Imana. Twibuke ko igihe Stefano ategwa amabuye, Pawulo yarahagarikiye kino gikorwa, kandi mu byatumye Stefano ategwa amabuye hari amajambo akomeye yavuze abwira abagomba kumutera amabuye. Yababwiye amateka yose y'Abisirayeli kuva kuri Aburahamu kugeza ku kuzuka kwa Yesu. Mbere abwira abari bakoraniye aho, arababwira byatumye bibarya mu matwi, arababwira tuwo mwabambye Kristo Yesu, haleluya, yarazutse. Stefano abishingira intahe, bituma bibarya mu matwi kuko batashaka kubyumva. Niba hari ikintu mu idini i Yerusalemu abaherezi, abafarisayo bagwanya ku ijambo kuzuka kwa Yesu, na cyane ko bahaye n'amafaranga abasirikare barinze iva kugira ngo ntibavuge iby'aya makuru, kugira ngo iyi nkuru ntimenyekane mwisi. Ariko Imana ishimwe, haleluya. Ntawe ushobora kuzibira umugambi w'Imana, ntawe ushobora kubuza icyo Imana igomba kuvuga ngo ntikimenyekane mu mahanga yose. Imana ishimwe.
uyu Pawulo atagendanye na Yesu n'umunsi n'umwe. Mu minsi yose Kristo yabaye mu isi ntiyigeze agendana nawe, yaramwumva gusa, yumva abigishwa biwe, yumva abo yatoranije, yumva abamuyobotse bakamwizera, abo Pawulo yarabumva, ariko ntiyigeze agendana na Kristo. Igitangaje, haleluya, Imana ishimwe, avuga aya majambo akomeye, aravuga ati Kristo Yesu amaze kuzuka, uwo ntabonye akiriho, ariko ndemeza ko yazutse, kuko yabanje kwiyereka Kefa, yiyereka bamwe 12, yongera kuri bene data basaga 500, mbere yongera yiyereka Yakobo. Aravuga iri jambo rikomeye ngo ahejeje bose kubiyereka, asozerera kuri jewe Pawulo. Jambo rikomeye ku murongo w'9 ngo mbere jewe ndi nyuma y'izindi ntumwa zose, sinkwiye no kwitwa intumwa. Imana ishimwe, kuko yanyise umwana wayo ntakwiye kwitwa umwana wayo. Imana ishimwe, kuko ndi nyuma ya bose, nanje ubwanje ndiko ndavuga aya majambo. Imana yangize umwana wayo ntakwiriye. Imana ishimwe. Pawulo muri uyu murongo w'9 yerekana ko ukuzuka kwa Kristo Yesu, haleluya. Umanutse hano hepfo ku murongo w'10 tubona ko ukuzuka kwa Kristo kwazanye ikintu gikomeye uyu munsi cyatugize abana b'Imana. Iryo jambo naryo ni ijambo ry'ubuntu, kuko Pawulo aravuga ngo ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba uwondi. Yesu ashimwe, haleluya. Bene data, ukuzuka kwa Kristo Yesu kwaduhaye ubuntu. Yesu yazukanye ubuntu. Iyo atazuka ntitwari kuronka ubuntu. Twebwe abanyamahanga, abatamenyekana, abari bishwe n'ibyaha, uyu Pawulo we avuga ko atakwiye kuba n'intumwa. Iwe afise n'amahirwe yo kuba mu miryango 12 ya Isirayeli, ariko jewe nawe uri kurumvira ijambo ry'Imana turabanyamahanga batanamenyekana, ubwoko bwakure, abari barakiriwe kwiteka, abatari kwibuka. Iyo hataza kuba ubuntu bwabonetse buvuye mu kuzuka kwa Yesu, shimwa yewe kuzuka kwa Kristo, haleluya. Shimwa wantsinziwe y'umwami wacu Yesu Kristo ku rupfu, kuko iyo twayironkeyemo ubuntu butangaje tutari tubikwiriye. Mene data, ntitwari dukwiriye kwitwa abana b'Imana. Imana ishimwe, ubu turi abana b'Imana tutabikwiriye. Imana ihabwa icubahiro kubw'ubuntu bw'Imana. Turabo turibo kubw'ubuntu bw'Imana, ubu turemegwa n'Imana mu bwami bwayo. Imana ihabwa icubahiro n'ubwo butumwa, haleluya. Ndakuzaniye kuri uno munsi wa 5 icurico wakigizwe n'ubuntu bw'Imana twaherewe mu kuzuka kwa Yesu Kristo. Imana ishimwe. Birashoboka kumvise iri jambo ry'Imana utarizera Kristo Yesu, ariko ubuntu bw'Imana bwarabonetse wa munsi Kristo azuka mu bapfuye. Imana ishimwe. Bisigura ngo uwe umuntu wese mu mahanga yose umwizera akizera izina ryiwe kandi akaryemera, nawe aremegwa n'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Mwami Yesu turagushimiye. Mana data wa twese, warakoze kuzura Kristo Yesu mu bapfuye, maze twebwe abanyamahanga tugahabwa ubu buntu butangaje. Mbere n'Abisirayeli bari kure, bari mu mwijima wo kutakumenya, warabatabaye mwami. Harimwo na Sawuli, uyu munsi yitwa Pawulo, yagiriwe ubuntu ngo kuhabwa ubwo buntu, kumenya kuri umucunguzi, kumenya kuri umukiza. Uyu munsi ndaguhimbaza Mana, kuko watugiriye neza. Nushimwe kandi nuhabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndabipfurije ibihe byiza, muhezagirwe n'umwami wacu Yesu Kristo, amen.